ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарони аҳли ислом. имрӯз як наворе дорем ки ман боварӣ дорам бисёре аз шумо ғамгин хоҳед шуд, оби чашми ҳамаи мо шумо хоҳад рехт. дар ин навор дастгирии мо шумо хеле зарур ва муҳим аст. ин қадар бадиҳо мекунем, ин қадар корҳо мекунем, як бор агар некӣ кунем барои мо хуб аст. ин кори мо танҳо барои худамон аст, на барои дигар кас. ин навор то рӯзе ки дар интернет боқӣ монад, иншоаллоҳ савоби дар номаи аъмоли мо рафтан мегирад, ҷорӣ ҳаста иншоаллоҳ. ҳафизов Сафаралӣ Шералиевич, соли таваллудаш 1981 январ, аз колхози Ленин, участка Истиқлолият. соли 2012 ба шаҳри Россия, Нижний Новгород, улица Кременко рафта будааст. тӯли чанд сол мешавад? аз 2012 тӯли 6 сол мешавад ки аз ватан дур астай. ин инсон се писарак дорад ва зан, модар, инҳоро партофта тарк карда рафтааст, то ҳол ба инҳо занг назадааст. вой бар ҳоли ин хел инсон ки ҳози сабти аввал модарашро мемонам, шумо гӯш кунен, баъдан ман аксҳои ин ҷавонро ва бисёр гапҳо ҳаста иншоаллоҳ, ҳатман сабти модарро гӯш кунед. ҳамин фарзандам ки ҳамин фарзанд ма ақлам бибинам, охи бачаҳош да мебинам дилам месӯзад. хона даршон охаи занак дар шу дар кораи бачам биёя фарзандакоша соҳиб шава, зиндагиша бабара, ина хонаш, ина заминаш гирифтам, ина додам, шайнами қадар сол шид, 8 сола ҳами бачаи ман отара надидай. ина бо касал шидай, ма хотири ҳами айди наёмадам, болои сари ҳами ёда истодам, бо мехез мерам, гуфтам бо хай ҳами бачак омадам. ма қати ҳами ё гуфтам ядан гап занам. ма ина мехел қати ҳами ё ма чизе ҳастам ки ҳами бачама бибинам, да ҳами бачама бибинам. ман якта бача дорам, ман муҳтоҷи ҳами фарзандам ки фарзандакам биёя бачакоша соҳиб шав. диден дӯстони азиз ки модар чӣ мегӯяд? садқаи оби чашмони ин модар шавӣ. эй нохалаф, фаромӯш макун, биҳиш дар зери қудуми модарон аст. ризогии модар, ризогии падар, ризогии Аллоҳ аст. касе ки аз фармони падару модар саркашӣ мекунад, ин ҳам расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд ки яке аз гуноҳҳои кабира аст. бовар кунед бародарони азиз, ин хел ҷавон, ин хел ноҷавонмард садқаи ин фарзандонаш шавӣ. навори фарзандонашро шумо тамошо кардан гирин. садқаи ин хел фарзанду ин хел зан бишавӣ. нахол ки ин қадар дастурӯякҳоро, ин қадар инсонҳое ки бепадар калон шуда истодаанд, ту як бор фикр намекунӣ ки инҳо дар чӣ аҳвол ҳастанд. як бор фикр намекунӣ инҳо нон доранд, хӯрок доранд, надоранд. ҳаминҳо ягон чӣ доранд? ту як бор фикр мекунӣ? намегӣ ки зани ту дар Тоҷикистон чӣ кор мекунад? фарзандои ту чӣ кор мекунад? бовар кунед хеле як зани худотарс аз занаш, қуръонхон, бо тарбия. дар ин зан ин модар хона кардааст, ҷудошон кардааст, аммо гирдбанои ҳавли ҳама ҳуй хонаҳо чандин сол мешавад ки ҳама беремон мондааст ва ин фарзандҳо мактабхон ҳастанд. ин инсон фикр намекунад ки фарзандони ман аз куҷо сум ёфтаву либос мехарам барои мактаб. ин қадар кӯдакакон орзу мекунанд мактаб мераванд. ту як бор фикр намекунӣ фарзандои ту ба як либосҳои даридагиву кандагӣ ба мактаб мераванд? инҳоам шар мекунанд, шар мекунанд. модар мегӯяд аз 2012 аст ки як номерро дар телефонам сахранӣ кардаам ки ин номери маро ҳамон писара медонад. ман ҳамина удалӣ намекунам ки яке мабодо занг мезанад, мабодо як бор занг мезанад. садқаи оби чашми модараш шавӣ ки мегӯяд ман як бор ҳамин фарзанди нохалафа бинаме, мехоҳад ки як бор туро бибинад. ин қадар гирьёҳои модар, бовар кун, агар ин модар аз ту розӣ нашавад, ия дониста мош ки Аллоҳ аз ту розӣ намешавад. мо бояд шукрона кунем шахсоне ки модарошон дар баршон ҳастанд.
ما باید صدقه خاک پای مادر شویم. چه خدمتی هست ما باید در حق مادرمون بکنیم. بعد که از دنیا رفت درد به مادری از انسان به مادر بپرس. شخصیتی که مادر ندارد از او بپرس، عذاب به مادری هم میبینید، عذاب به پدری هم میبینید. پدر و مادر این یک نعمت بزرگ برای ما و شما. صدقه نام فرزندی شویم و صدقه شویم. برادران عزیز، این خواهر از ما خواهش کردند که اگر امکانیت مردم باشد، شخصیت هایی که دارند به مهاجران، انسان هایی که دارند یگام سون به ما کمک کنند. اما باور کنین همین خواهش کردن در وضعیت های خیلی مشکل است، خیلی در وضعیت مشکل هستند. و اینها سوم لازم است خواست که همین انسان مردم کم ترک کمک بکند. اما دیدم یک نواری کردم، یک زنی رو رکلام کردم و در اونجا کارتش رو گذاشتم. بسیاری مردم حقارت ها کردن در کامنت‌ها که تو سوم رو برای خودت میگیری. ما کارتای همون زن رو گذاشتیم، نمرهای تلفن همون زن رو گذاشتیم. مردم باز هم گپی خوشون گفتن که تو برای نفس خودت هستی. ای برادری عزیز، تو فراموش نکن حق شما را که من خوردم. من تمام این قدر کارهای من، این نماز و این روزه و همه خیر صدقات من همش بیفایده است. چون که الله نمیبخشد. الله گفته است که بین خودم و بنده باشه من او را میبخشم، بین بنده و بنده باشه من او را نمیبخشم. بین خودش و بنده یگام نماز قضا میکنی، روزه را نمیتونی گرفتی، یگام مشکلات میکنی، باز توبه بکن، نماز سر کن، همشه انشاءالله الله تو را میبخشد. لیکن بین بنده و بنده چیست؟ حق یک کس خوردن، در حق یک کس تهمت کردن، یک کس فریب کردن. یک انسان حقش را میخریم و این حق شما میشد اگر ما بخریم. این تا همون انسان را بخشد الله این را نمیبخشد. شخصیتی که در حق یک کس تهمت میکند، غیبت میکند، تا همون انسان را بخشد او الله نمیبخشد. امروز هستن انسان هایی که در ضد من نوارها میکنند که صدای امید ما رو تهمت کرد، صدای امید کار کرد. الله من شاهد است، الله خار میکند انسانی تهمتگر در حق یگان کس تهمت نکرده ایم. هر چیزی کردگی هستیم والله که همش حقیقت است. خطون اگر که انشاءالله انسانی با عقل یک نقطه بسنده است. من در حق کسی تهمت نمیکنم. این نکردم والله بالله تعالی من تهمتگر نیستم، تهمت هم نخواهم کرد. تهمت این چیزی است که الله این را نمیبخشد. ولی اگر درباره تهمت من به نزدیکی انشاءالله نوار میشود، شما تماشا کنید که تهمت چیست و تهمت کیست، کدام چیز تهمت میشود. الحمدلله یگان کس تهمت نکرده ایم. هستند شخصیت هایی که میگویند که این در حق من تهمت کرد، این در حق من تگر دیگر. نه، تهمت نمیخواهیم کنیم. هستند نوارهایی که در ضد من چقدر گپ ها میگند، اما خیلی عصبانی میشه، ما در ضد اونها باز نوار میکنیم. امروز بسیاری برادران از ما خواهش کردند که اند در ضد کدام حتی عالم ها طالب علم چیزی که میگند تو به اونها عاطفیت نتی، اونها رو به الله بسپار. از همین سبب اونها رو به الله سپاریدیم. وگرنه از انسان هایی که به ضد ما چی نوارهایی کرده است، از اونها دلیل هایی دارم که خیر که الله هدایتشون کنه. بگذار او را در حقشون دعا میکنیم. چیزی که کردیم گذشت و انشاءالله اونها رو به گپ نمیشود، اونها رو به دیگر چی میفهمونیم خدا خواهد. کسی که برادران عزیز این جوان در کجایی که دسترس کرد، در کجایی که دیده باشد، خواهش از همه شما این نوار را پهن نمایید که این هم ثواب است برای ما و شما. همین جوان یافت شود، این مادر خیلی خرسند می شود. یک مادر خرسند کردن باور کنید که الله را ما خرسند میکنیم. یک مادر از ما و شما راضی میشه، خرسند می شود. الله از ما و شما انشاءالله راضی می شود. از همین سبب نوار در نکلاس چه سایتی که داریم تنها به خاطر الله پهن نمایید تا اینکه این جوان زودتر در یافت شود. این با مادرش یک بار زنگ زد، مادرش یک بار ببینه شد. خواستیم که کارتای خود رو گذاریم، کارتای این زن رو که اما نمیگذاریم. بگذار که همه انسان هایی که خیر نمیکنند و باز گپشون رو میگن. تو گدا، تو طلبنده. آخه طلبندگی برادر عزیز رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه حیا، همین انسان حیاش همین طلبندگی از بین میبرد. برادر عزیز ما اینقدر انشاءالله میدونیم درباره حج، ما از کسی طلبندگی نمیکنیم انشاءالله. خیر اگر زورمون بیاید، تو درجه‌ای که زورمون بیاید مجبور شدیم
ҳамон ҳама мекунем танҳо ба хотири шумо мекунем ки ягон мушкилӣ дар мерафтем, ягон таҷҳизотҳое ки намерасад аз шумо кӯмак талаб мекунем ва иншоалло кӯмаки кардем мо ҳамон чиза мекунем. Шуд ҳама наворҳои исломия иншоалло ҳам шумо савоб мегиред ва иншоалло бо ҳамон сума мо албатта бармегардонем. вақте ки бо сум ҷамъ шуд бо бурда дар ягон масҷидҳо дар ягон ҷо хайр мекунем. ин ҳам барои мо шумо хайр аст. шумо фикр накунед касе ки иншоалло чӣ хайре кардаги астай, мо барзиёд аз шоти худмон аз номи шумо хайр мекунем ҳар ҷое ки хайр кардем. ҳар кас дар зидди ман чӣ наворе ки мекунад боз ҳам ба шумо мегӯм ки бовар накунед. ин ҳам аллоҳ хай барои шумо одами ба ҳақл дахлш медонад, не ки мисоле ки нафаҳмад агар 100 бигем ки ӯ намефаҳмад. номерҳо дар ин ҳамин номерҳо занг бизанед. касе ки ин ҷавонро дастрас кард дар ҳамин номерҳо занг бизанед. аллоҳ ҳамаи мо шуморо ба роҳи сироtal мустақим ҳидоят намояд. моро дар ҳаққи мо дуогӯ бошем бародарон. мо ҳамеша иншоалло дар ҳаққтон дуо мекунем ҳар яке шуморо. ҳар касе ки дастшно метиҳед аз аллоҳ сахт битарсед. аз аллоҳ сахт битарсед ки бовар бикунед ин дашномҳои шумо вақти ҷон кандан дар забонтон мебиёяд ба ҷои калимаи тайбаву шаҳодат. ин қадар очаи фалония, модари фалония, модарта, очата, апата. ҳе бародар, як бор назди оина рафта нишина ҳамин ҳақоратҳоро кун, баъдан мебинӣ ки кира гуфта истодаӣ. бовар бикун ҳар ҳақорате мекунӣ мебурояд, ҳамхе мебурояд. аллоҳ ҳеҷ гоҳ ҳақората қабул намекунад, дуои бада ҳеҷ гоҳ қабул намекунад. бо ҳамхе тов мехӯрад мебиёд дар сари худат мезанад. ту модари мара ҳақорат на, модари худта ҳақорат мекунӣ. ту хоҳари мара, зани мара, ҳамаи мара не, ту зан, хоҳар, апаву мочаи худта ҳақорат мекунӣ. ин ҳам имони тай бадан мебурояд. ҳар як ҳақорате ки касеро ки кардӣ, будон ки ту модари худта, инсоне ки модараш ҳақорат кунад, имони баданаш мебарояд. ва шахсиятҳое ҳастанд ки як модари як инсон ҳақорат мекунад, ҳаста ин шахсият. модари як инсон ҳақорат мекунад, мо мегӯем ки ӯ модар модари ҳамаи мо шумо ҳастай. ҳаста инсонҳо 5-6 модари инсонҳоро ҳақорат мекунад, мегӯяд ки ту доказат кӣ ки ман модари ҳамаро ҳақорат карда бошам. о бародари азиз, мо ҳама аз як одам омадаем. аз як одам омадаем. ҳама модарон як ҳастанд барои мо. ҳамаш модари мо ҳастанд. мо аз як инсон ба дунё омадаги ҳастем. ӯ инсонҳо ин гапа мегӯянд, ӯ аз инсон ба дунё, аз ин одаме ки мо ба дунё омадаги ҳастем, ӯ аз ин одамҳо омадааст. ӯ аз ягон ҳашарот омадаги аст, ягон ҳайвону ягон саг омадаги аст. аллоҳ ҳидоят кунад ҳар як мо ки мо шуморо. саломату зарбаланд бошем дар амони аллоҳ.